bakansara okuremesa kanso kizireho bwa nyuma yo kutandika bakerirwe kandi ombwire bwa shaha munana tine muntu nomwe obire yashitamire aho bizire niko kuremesa kanso okushitama okushijuma embarira y'omwaka ogw'2024 2025 so ntona kugira ngo ati batomana ntaingaruka y'abafani kureba za bashayimiri kanso takabeireho kandi kureba hatariho uteka bweno buriho twine kansozi enyuma ezitushikire kandi ezimaziro bwire buringwa twemerize mutukumanya ngo turinzire ngo batuhereze allowances nazo tubashafiri ejakisha turekene joga tukora resolution ziba barakuzi implementing inga barakusta kumukora and that is very bad. Enshongezi zijemeserize RDC wa Kamwenge okubugana ba kansaraba akaganira hanshonga zabo ezero kubateganisa nonke chikuru baba ni betonde mbere wabo allowance zabo zitashashujwe ikindi kizumuro ku government zona mukazwijiriza ingana ngo neza kuvugana na technical team na leadership ya Kamwenge ibinabo bibembeze bari kwatanisa za kwatana tukiganiraho tukijume twakora mu komite yo kuzamo tukaganira kugira ngo tumanyise bakansara bagenzi bite bituriyemo simeni dewa muri yare hata mushonga bweshi bakansara ne bangakanzo ahubwo twarabaga tumanize sinde nyingi kushaka rwanda kanshukisha tunda komite zikibi kandi sinde twereza bakansara ndetse ndizo kugaha mishoro iteganijira mu bakansara bashobora kutunga allowance za 20% y'imishoro kushoza kwa district and indeed Kamwenge district baza kwata 20% ngari bahereza bakansara bunga zonga no takubahereza emitwaro 10 na rutakusitamisa kanso zona uko zikukaje embarire birerye yo kushwijumwa netekatekwa kwija kurabibwaho okwezo kuru kwija amakuraga gashakwa Anthony Twin.